سنقوم باختراق قناة إسرائيلية. במדינה הפלסטינית יש מקום ליהודים? תגיד כן או לא. יש מקום ליהודים? אני מודה לך על השאלה, אני מודה לך. אין מקום לך כמתנחל. יהודי שרוצה להישאר אזרח המדינה הפלסטינית, אהלן וסהלן. מתנחלים, אף לא מתנחל אחד. מתנחלים לא. זה בעצם מדינה וחצי לפלסטינים וחצי מדינה שגם היא תחורסה. למה? מדינת ישראל היא מדינה... הבנתי, בסדר, אני שמח שאתה לפחות שם את הדברים. מדינה ישראלית פתאום לא מספיק, לא אוהב את ישראל, רוצה לשנות אותו. לכן אני אומר, הגישה הזאת ושם מכשול. אגב, ראש הממשלה לא מציב אותו תנאי, הוא ישים אותו בצד, לתרגיל משא ומתן. אגב, הוא לא... על-פי הרעי זה, כתמה לו מדינה נראית יהודתה. אחר כך יש ויכוח, היא כבר מוכרת כמדינה יהודית. نموس إلى الكيان الصهيوني لفترة طويلة جدا، ونحن نتسامح مع جرائمكم ضد الإنسانية ونغفر خطاياكم دون عقاب من خلال إعلامكم المخادع وسياستكم الماكرة. ضللتم الجميع بادعائكم الديمقراطية، ولكن في الواقع هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. هدفكم الوحيد هو تحسين حياة قلة مختارة في حين تنتهكون بلا مبالاة حريات الآخرين. شرد تعصبكم للصهيونية الملايين وقتل الكثير، وبينما أن العالم يصرخ تضحكون أنتم بتخطيط هجومكم المقبل، ويتم كل ذلك تحت ستار السلام. ولكن طالما نظامكم موجود فلن يتحقق السلام. تنعتون كل من يعارض أفكاركم ويرفض الامتثال لكم بالإرهابيين وضد السامية، وجعلتم العالم يؤمن بالمحرقة اليهودية التي لا أصل لها. ابتدعتموها أنتم وأولياؤكم ما لها من قرار. أنتم لا تستحقون الوجود وستواجهون غضبنا نحن الآن نموس.
دولتكم تفتقد الشرعية ولا تليق أن تمارس الحياة السياسية. لن نسمح لكم بانتهاك حرمة دولة ذات سيادة مشروعة لطالما عانت من مكركم، وستنتصر قريبا إن شاء الله. نحن مذلولون، نحن عصبة، نحن لا نغفر، نحن لا ننسى. ترقبون. תודה רבה, נפתלי בנט, תודה רבה.